bafowethu nodadewethu kuzona zonke inkalo la eningibukele khona, sengitheke angenzele umbukiso ngenxa yama-calls engiwatholayo ukuthi nakho sokusungulwe amanga amasha athi mina ngihlangene noKhozi ngiyahletshelwa ukuthi amavoti ami kanjani. Bafowethu nodadewethu, sisoba ayikho leyo nto ikhandwe ngabantu abacabanga ukuthi bazokwehlulwa kwi-top 10. Base bezama into ethi akuthi ke noma sehlulwa bese kuba khona, uma kwenzekile sahlulwa akube khona kodwa idindi zokubambelela, kube khona into esizoyisho ukuthi sihlulwe ngobani ukuze sivikele isithunzi sethu. Angingavele nje kube ngathi nje sihluliwe nje kwaphelela lapho, kodwa akube khona into ezoyikhanda ezosenza ukuthi uma hluliwe kungabi ngasihlule genuine, kube ngasihlulwe ngenxa yobugebengu obukhona. Abantu abakhande lento bayayazi lento ikhandwe ngumculi thizeni, ikhandwe ngumculi okhona kwi-top 10 osolayo noma oseconcludile yena ukuthi ubone ukuthi vele uzoshayeka. Wasethi-ke angihlohla abantu bami abangilandelayo beyobhala ukuthi kunomuntu ohleba ngamavoti, ohlebela loya muntu amavoti. Uma ungayibuza bezikuphi lezi ikhulu ngesikhathi ukhisha i-top 10 okokuqala ngingehona number 1, bezikuphi ikhulu zazingangihlebela ingane. Lo mculi esikhuluma ngaye bakwethu sesikhathele ngamanga akhe, amanga kawaqali namhlanje. Abalandeli bamaskandi bayamazi amanga vele ahlale phila ngawo. Uyena lo mculi owathi mina ngizivotele ngoba wayesebenzisa igama elithi akafuni kube ngathi ushawe nje ngokweqiniso, ngoba lokho kubona kuyinto emehlisa isithunzi. Okungcono akathi ngizivotele ukuze abantu bengezukusho ukuthi hayi uyehluleka lo ngokuvotwa ngokwabantu. Uyena lo mculi osedube yonke imincintiswano ngenxa yokuthi athi imincintiswano yonke icheme nami. Umbuzo uthi mina abantu bami abangaka abaningi, ubuyabazi ukuthi nginabantu abaningi kunababo. Uthi kanti mina abangivoteli yini laba bantu? Enye into ayenzayo uzama ukuphazamisa, ukudisrupta i-process, uzama ukunyundela i-top 10 yoKhozi buke ngazithi ayinalo iqiniso kubantu. Wenzela ukwethusa uKhozi luze uKhozi engasebenzisi iqiniso ngoba lizama ukugwema umsindo. Kanti nathi uKhozi silibhekile ukuthi uKhozi alube neqiniso, because thina ama-structures abalandeli, siney'nhlaka zabalandeli, bayazi abalandeli indlela abayisebenzisayo ukuvota ngayo. Sikatileke ukuthi lo lesithikamezo lo bezama ukushake uKhozi lungazami ukuthi luzama ukuthi luthi hayi asivele siwinise lo muntu ngoba uyena okhuluma kakhulu kuzosigwema umsindo. Sigadileke lokho ukuthi makungenzeki ngoba iyona nto njengamanje abafuna yenzeke yokuthi kuphazanyiswe uKhozi ukuthi lisuke kwi-focus bese lwenza into okungayona iqiniso. Zimali zabantu okuvotwa ngazo la. Abantu badela konke. Kunomama bekhala izolo edokodweni ekhala minyembezi ethi yena ulela kadlile nomndeni wakhe uthathe yonke imali wathi ayovotela uKhuzani. Lezo mali zabantu kumele zibasebenzele. Abantu abamukele iqiniso lokuqala elokuthi uKhuzani unabantu abaningi abamlandelayo.
ukhuzane South Africa uyathandwa all over even nangaphandle. Ngivotela nabantu abangaphandle ngisho kwezwe abako-UK abangisendela ama-screenshot abathi siyakuvotela even though singekho ekhaya, but kunabantu abako-Dubai abangivotela. Ngivotela abantu abaningi all over. Ama-numbers akhishwa ukhozi amanamba eqiniso, akuwona amanamba akhuphiwe, akusukhulunywa iphutha elingenabufakazi. Yonke lento eshiwoyo into engenabufakazi. Abantu okuthiwa ngibakhombisa ama-screenshot ngikhuluma nabaphathi bokhozi abaveli labo bantu ukuthi athi umuntu yimi lo. So le yantatheli ngiyacela bafowethu ningitholele imininingwane yale yantatheli. Le yantatheli ebhalele yanto egameni lami ngizozithatha izinyathelo zomthetho ngizithathela loya muntu. Ngifuna aveze ubufakazi ngoba udicelela phansi igama lami. Ngizomthatha ngokomthetho ukuze kube sekugcineni. Loya muntu kumele aze alikhiphe iqiniso ngoba nginokufakaza obuqanda ikhanda bokuthi loya muntu uqamba amanga, uthunyiwe, usebenzela abantu abathize. Loya muntu loya leli yapokoza eliyipokoza leli kumele livele ukuthi liwubani. Igenge le yobuchwepheshe leyazi ubuchwepheshe kumele leya yapokoza belilandele beze livele ukuthi likhande ubani kanjani. Uma kuwumuntu ophilayo sizomthatha ngokomthetho loya muntu, kumele aze alikhiphe leliqiniso athi mina ngihletshela amavoti yonke lonto leyo. Ake nginenzele example. Mina akaze mina ngithuka abaphathi isiteshi somsakazo ukhozi. Ukhozi kuthe uMbange ekhiphe ingoma yakhe. Lukhozi ambiza lathi akazoyethula kwi-breakfast show ingoma yakhe. Engakaze kwenzeka kwabanye abaculi. Even nakimi akaze kwenzeka. Akaze ngibiza ukuthiwa ngizokwethula ingoma ngerelease ngizoyethula. Yabo, ngizoyithi wafika ezoyethula kwi-breakfast show. Wasuka ukhozi lathatha ingoma yakhe layifaka kwi-top 20 for more than 4 months ihleli kwi-top 20. Okunika ingoma i-advantage yokuthi isabalale. Angaze mina ngilithuka ukhozi ngalokho, angaze ngize ngilithuka ukhozi. Yabo, okuthe kusuka lapho kunama-awards akhona njengamanje onjengoma-Satma. Anginayo indondo ye-Satma mina, anginayo indondo ye-Satma, akaze ngiyiwine mina i-Satma. Yabo, kodwa ngangingena emncintiswaneni ngihlulwe, angikaze ngiwathuka kodwa ama-Satma. Isama ngishaye ijele ehlukanise unyaka, ngafaka i-application yokuthi ngicela ukunominate kwisama, ya-decline i-application. Azafona iy'ntatheli zingifonela zithi nayi isama ingaqokile uGilimanga ngengoma na. Yathi isama ayi-influenswa ukuthi umphakathi ubona kanjani, noma ukuthi umphakathi wona uthini. Yabo, angaze ngiwathuke mina amasama, kodwa kunalokho ngafaka i-application, ngaqhubeka ngafaka i-application, ngawini isama yomqhele nethawula. Abantu bakithi abantu abamukele, khona isikhathi sokumukela empilweni. Wathi uShobeni umfowakuzwayo, uma ngabe Khuzani usashaya ingoma enamandla kuyohlezi kukhona inkulumo egameni lakho, kodwa mhla wehlelwa ingoma kwaphela ingoma abantu bokukhohlwa, iyodwa into bayi-threat ngayo kwabanye abaculi uma umculi ukushaya ingoma ethandwa ngabantu. Uma usenengoma ethandwa ngabantu, iy'nkulumo ziyohlezi zikhona ngabe ekuseni ntambama ngeke uze ukugwema. Wathi izingane zomama sibuya khona sashaya osina zamahlalela, ayikho into engashiwo ngathi. Izitha zima ngenyawo uma ngabe zikubona ukuthi ushaya ingoma enamandla, kodwa uma ushaya ingoma engenamandla izitha ziyakhohlwa uwe, ayinandaba ngoba uyona i-threat kusona. So lento eyenzakala kumina ngiyithatha njengamagama nse engawatshela ubaba uKhuzani. Lento eshiwo, lento eyenziwayo izidindi zokubambelela, and kubuhlungu ngoba lo mculi uyayikhuluma lento emakhoneni. Ibuhlungu lento ngoba lo mculi uyayikhuluma lento emakhoneni. Ibuhlungu-ke ngoba uyayikhuluma lento, uhambe yikhuluma lento le. Yabo, so-ke njengamanje into ayikhandayo ukhanda ukuthi uma kwenzeka kuwina mina anginga-celebrate nabantu abavele bethi hayi vele bese kushiwo vele amanga, vele bese kushiwo vele ukuthi lo uhletshela amavoti. Ayikho leyo nto, ayikho lonto leyo. Angihletshela amavoti, kuvota abantu futhi ngiyafisa mina, ngiyafisa ukumchallenge
ngiyafisa ukumchallenge futhi ngiyafisa ukumchallenge edlangalaleni ukuthi ngitshelizwe ukuthi uyazivotela ngitshelizwe uyevotela bese ngimtshela ukuthi imali uyifakele ubani wayifakele ubani kwi-account yakhe akhiphe i-bank statement sakhe sibekwe la ngikhiphe some bank statement sibekwe la azikho imali ezikubantu ezifakwe abantu kuthiwa angiyivotele uvota abalandeli bami umhlaba wonke yena uyavotela but angikukhulumi lo ngoba akuyona indlela engikhandwe ngayo ukuthi ngakhe iqhinga engizobamelela ngalo yabo ngiyabaza abantu abamfakile imali bayakhuluma abanye insizwa nami ezingikhonzile naye ezimkhonzile ayifihli lutho kumina yabo so ke inzima lento le yokuthi ubhixwe ukhozi kanje kanti undoda akekho msuku yabo akekho msuku yabo mangabe kumele ngempela akukhulunyweni iqiniso ayikho lento ekhulunywayo kuzosuka nje abaphathi bokhozi bayabhixwa kwenzela ukuthi lento ingabi namdlandla kwenzela lento le ukuthi iqedwe umsoco same into abayenza ngo-2020 ngiyayazi into abayenza ngo-2020 bayazazi nabangena kanjani kwi-top 10 ngo-2020 bayazazi kwangelela ukuthi kuthiwa yoma kwamina kumele noma ngijabule nothi kwathiwa angijabule nothi endunu ngoba ngeke umgodi ajabule 100% wena mangabe ukhona kule top 10 uzojabula nothi endunu akaze ayithande ngisho le win yakhe namhlanje ke uma kunonyinethwa so kukhona manje izinkulumo eziqhamuka kuyoba nini abantu engafuni kwamukela akawini umuntu akekho umuntu osawinini kusakhampeyinwa kodwa sokuyaqala sokuthuka abasakazi abaphathi bokhozi ngento engekho bafowethu ukhozi kumele luwinise umuntu ovotele kwanathi sizoyicela i-audit okhosini ada siyawina noma siyahlula sizoyicela i-audit because lento isho ukuthi manje ukhozi aluhlala eqinisweni aluwinise umuntu ngempela ovotelwe ngabantu ukuthi awine umuntu ongavotelewe abantu angeke aza lokhozi azawina yabo so bafowethu ake silungise nje lento le amanga ngicela onentatheli inamba zalentatheli inbox inamba zentatheli lebhale lapha ngifuna ukuthi ngiyifake umthetho ngizoyifaka emthethweni ngizoyithathela inyathelo ayikwazi ukuthi icelela phansi igama lami kangaka amandla angaka abantu bekhipha imali left and right bevota ngama-airtime abo bese izothi intatheli mina ngihletshela amavoti uma ngihletshela amavoti bese ngiwahlebela abantu yabo ifuneka ikusho ukuthi lokho ikuthathe iphi ukuthi mina ngihletshela amavoti ikutshele ubani lo muntu engimkhombisa ama-screenshot kumele kuvele izinto ey'ningi ngaphansi kwalentatheli isho ukuthi kuthathe kuphi angisabi lutho-ke mina ngizowuthatha umthetho ngizosukuma ngiye kubameli sixoxe kahle nalentatheli siqhubeke siye phambili ngicela abantu beqhubeke bevote be-SMS ingoma bethumele ku-33665 bafowethu asihlonipheni imincintiswane yokhozi FM ngoba manje sokwenziwani sokunyundelwa le competition kudisruptwa yonke into ukuthi hayi ngamane singatholi sonke ngamane ungawini umuntu akekho umuntu osewinini akawini kusakhampeyinwa please